Tha icho chiongo ine chiandeto chawero deithatu na ribano ntubako na kanyaka kwatanira na batu kindeto chetu na iya moyara to kubangiriti orobweru ari ine kindeto chawero deithatu. Ugambe Daniel Linus Kassan guchebiri ya gambeni ya kuingatangava na Kaira Mwangaza ari makari na milimani regicho Komiru. Andamani ntuko ya rukuritiro mukana yo inyange bo bichi chedirikare na kwero bakayo kirweta garia. Gitani chibitare ne yachuka kwana mana bakiwe bakunyelwe dirikare ya darakanidi. Rais Ruto kuliunga yambo na kuruguria mirandi mwanya ya witi na mbere. Mwanetoa madhidi oroperu arin Maureen Kirimi Ngeto Phineas. Imana tete tukatana na mwanka mudiano kidero kilo anyumendeto kwenda kinyaka lono ndeto chawero deidatu ikamberia na ichichungwa. Ugambe Daniel Linus Kassan na chiono keti kire gambari akwebiria ngabana Kaira Mwangaza gitine nyuma yerumba ukinyudho koti kumania na rwari rungi kukinyambunge emiro kaitene okauκoti ya milimani nidhiritene nde kichoka kia gambari ya musiasa Mike Makarinai keti ya kurungika bunge mero kwariria kweberwa gitene kwangabana Kaira Mwangaza na uricho kianainde kotine ya mero na kio gikundi kia New Dawn community mubango yoro kwerekana yubangani tuninde yo kwangaratania rwari runtuko ya romani kitande to mutugi kare na utuambiria chio. Nyuma ya mugambithania munene wa koti nene ya Meru Linus Kassan muthanjwa na rua kuciebithaniria na igambara muswanda jwa kweberwo kwangabana Kaira Mwangaza gitine muswanda jura nande jwerigeri kwarirwa muthanjwa rojo akiaria muthuji wa siasa Oscar Mutugi na rutere rungi gikundi kia New Dawn nibaugite no kakoti onete bunge ya Meru iri umene gwitithia na mbe mutaratara jo na kinge badiuga ni kumena na muruturajo jo umire nyuma ya Janji Kassan egitare thuru kwerekithiria MCs ba Meru na ngabana Mwangaza kirenjo rincheke bete baga chwenta ira chiao kirebo ekuvindicate ayona ni ati antu ba Meru na assembly ya Meru ere umene no ntugwera bakulitaniria constitutional duty ere bangiri ndene constitution kumba kwithira bakirita gukeza kwithirwa iu ni erarinjira ya ruterero executive governor wa Meru kwithirwa bakigeria ku delay ni onto kutegintu kingi bakethirwa baragera ikuthithia iku delay processes ni onto kuringiza kugitwa ruling na arua igukarazeke kurungika rwaria ruraru irigiri kwithirwa rwendene county assembly rozo irithirwa kairi igiteza kanya kirutererwa county assembly kingina ndi atongeria baba diuga mugambithania Kassan guchebaniria na igambare ni kuona nikajira katheruga temikire mbunge ya Meru gwita na mbere kwariria muswanda jojwa kwingatanga bana Kaira Mwangaza obisine ntuko ya rojo kwithirwa nandi kutheretie njira ki county assembly ya Meru kwithirwa ikiariria rwaria rokweberia governor Kaira ofisine ntuko ya rozo nawe mama ko andete Mpala eteka lulu kinyabonge bokaura sniper akwania because the impeachment motion as per the pronouncement of the court it is there and it is there tomorrow on 8th of August no mukorerwa kura chiaringero 2022 August ntariki 9 miaka ere thira rojo kungina gukoti ya Milimani Nairobi ethirekere kithirie gambara rekitwe koti une Mike Makarina ria kurungika muswanda jo kwebirwo kwangabana Mwangaza gitine leje thikirwa Meru aria kuringana mugambithania Lawrence Mugambi akuge gambara ondere bati kuthikirwa kiri koti cha matura jara mawatho ja kwirikana ni jauni na kumerete ngutu atenga
gabana Mwangaza na gwatimbaru bawe bari na mubango jwa gwita kwithukira mbunge ya Meru Rojo atongeria bane bethrete bakirita mukana jo morito muntu wonde ogakinya assembly akari akimenyaga bukare bukimenyaga inya na aja bwejete municipality inyayo ina ene na tutete keria biashara cietu chingwa nontu bababwe bwejete kuthingata muntu umwe na muthiene ni borotete county commissioner wa Meru bakimuria Rojo mpithukiro mbunge ya Meru Chikeja kumira ni woga kamata mutharaba jo wenka na kenge bakimumeneria kwithira muritingugi wa thirikari ya Meru uria ni materi chegata jo kirwetagerera kiwatho kinya nyuma yawe kwigikanwa kima kia bisaba mbunge ya Meru ntuko ya Jumatatu nthiruka gitene karakura na ikarobia mwingi County Assembly ya Meru eke ya kuringwa kioni kimwe ke yatuka batu toriwa mutharaba yuyu etho yuri uru yaku ni onto kasege akuroma akera aritingwe ba County Assembly ya Meru abaethia kana atawachoma no tire atua kinyemwe era yokwa ne security apparatus ba Meru eje ndenda DCI baraba machuka akuria anto bari tito manto tonini rwari ruru raretwe ni muntu wetu Edwin Kiongosi na Maki Makarena akiwa bwakareta walemavu na anto bange bakweya ko ethia County Assembly ya Meru rolelwe na gase daito kwaria burigithora aendene na andikite statement in case ngari ya MCA mwa karingwa ekaunwa kioni in case MCA mwa kona thina beyete kurita ngwira babate kwithoba kirita tori watire mutharaba yu iwe wa kamata kirithuranira sare sura ni muteteri wa kiotho kia mwingi noretie munini wa ngabana mutumanto ithinkia kwa kagita ka ukararitho akiuga bando muture jwajore ugwatine mwaka jojo mweri jwe thatu ndawonete deputy governor iguru ria security yawe na andikira county assembly barugera ba mereceive na thaiji twina political avokiririo ndene county yetu no bakubanga kumuraga na kumwebaberia nikenda ba create constitutional crisis. Bwana deputy governor, take care of your security. Bwana county commissioner, ensure security ya deputy governor is well beefed. Report rande to shawero reakwari etwa ni mutuge kare Lakini kuna biashara bamwe bamutindo ne bagwete bo batita kiri maandamano mbongene ya Meru ya ntuko ya runa batiti kiri gutumirwa bubweni asiasa na boine matatu bare bakuwata maru kabana kaira Mwangaza ne boriti MCAs go karande na kawira na guchokerwe mwerene bedirite bakiwa bo ibonka bwateria Meru kwidira igitana mbere uningwa ne ndinduranirite ronoro abiachara bamuchiyo mutindo ni baritete ugebo konia maandamano yara kwerekana kedra ikoro ndene ambunge ya kaunti ya Meru pamabo baweta bo batatayari kwedra bagita maandamano na ya nora nindi kedra ikirima na kuo ndene ambunge uningwichi yake wewengwa mwanasiasa ora wondo keta mundu Rojo kenda tweta assembly oni ndenda mbethero ndena mwekoro mbere au kana mwono we nontunkira thwa atethero areo kana nkiona thina atethero areo atukoromba uju mundu ora wondo wijire itanguge tauni na menyene muno ategete kuingania assembly ara ija kona thina na thina mundu akona no kairungamira yo wengwa na baraba kwirikana ni barikenda wetambunge nibedirite nindi bakiora kwa baibangio kamata murioyo nonto kabautumirwa ni asiasa itako mobilize ndakachi yetu cha stage ikenda bomba ko occupy assembly Rojo ankwenda kuona ndakachi yetu Rojo mbere county assembly ni umona national parliament na county assembly is a protected area kwa wankwenda kuona ndakachi yetu mbere bukenda gutumirwa buthuku nonto tumirwa buthuku Rojo oringwa risasi ukeza ikurira ugakwa wenka bakiongela bawite muntu agita maandamano ne nangora ithirite murakia kinyawe akethira agita kwandamana kana kinyanjekie kaja kuthira Rojo kuri antu bakabamburizo to kuwa kawira akamobirizo abati gotira mwana weti mware mbere na ndero tukumaria betu atatira tatimu na ndero kira mpomba kuromba arochia na my brothers bakwa nenya ningo ana bakwa bokomera ni Rojo kawira ateturetete bawe
kaitano kau bamunende batungeria baikundi kiene matatu bakiwa kira bakwenda ni gukarande guru kwa MCAs na ngabana kawira kenda bedira bakithira kiathinerere ati ko bobongwa impeachment ibe na chui bambe batigane na mantu jaja ibakare nthi guru na mama baranirie na bamenye imbire kurengi antu aria kwina rwaria antu ibagwatanira bageta bwega ende gwatuika gutena rwaria na ndi jatumba gwita bakiongela bedra bakiwa murungamo yo ya Matatu Owners Association niko watambarunga manakaira mwangaza no muyika bakiwa batena ndanu eburu batwe musimamo jweto twe Matatu Owners Meru County igo support mama na batu ato kwenda kuuga na itugete jama ingi mono batwe twenyume mama na itumu supportete Rane ndo atirita kanyaka Inspector General Gilbert Masengeli nedirita kirita mukana kiranda manibara bakageria kureta wenyangyo bichine chetirikare bakyanda manaro Masengeli yaugete oryo kete kutatin na bwaka yukirweta gari rekwado ya Brampton Katenya autotaredia Kagita kala jenzi babanganiti maandamano mudhenywaro maandamano makolega na tongore bwa Rais William Ruto Inspector muneno wa polisi Mugwateri Gilbert Masengeli nanenkanilite mukana kili balaba kubangane kwelekelia maandamano mama benini biandege bunge garo ya Rais na garo nini ja Rais kile county Nkorani. We also wish to caution members of the public against contravening the Kenya Civil Aviation Act and Protected Areas Act by avoiding trespass of protected areas such as Jomo Kenyatta International Airport and State House lodges. Kulingana na Masengeli wathone bodenkanilite mwelekela wabule maandamano mabatele kuthithwa na bala bakathi kinyume na watho bobo bakajukire matagare marito make watho. All those planning to exercise their rights of participation in public demonstration, presenting petition or assembling should do so in compliance with the attendant laws. Masengeli akiuga polisi ne babanganitie na batitikire mekareka mauka bere ala maandamano mama maithukiro neki nae na into janto kwa nangwa amona kuyewa amonogu ne ulitia Kenya kwebana bidhurano bianto bidhurano bilia biomba kuidhura bina andamani. Already our intelligence report indicated that there are security threats to the country with criminal planning to infiltrate tomorrow's demonstration and commit further crimes. In anticipation, we have ensured adequate deployment of security personnel. However, members of public are advised to take extra caution while in crowded areas that are likely to turn rioters. Inspector Mugwateri wa polisi Gilbert Masengeli aliuga polisi bakani ngatira watho bwa koti bole bolitie polisi batigatumira inyankiroki kiri maandamano mama aidha Masengeli aliuga andamani baba nabo no mpasi bathingatire watho bola kubatelie matters court order we have to obey as per the court order, and also those going against the rule of law have to be dealt with as per the law. Fellow Kenyans, this country is all we have. Every one of us, therefore, has a responsibility to keep our country safe. Mamuji muneno Nairobi, Beta Anthony, Rangi wa Kadenya. Uzungatabo gima pomwere ibwedere bukirwa manene na kwangatana ndene chibitare achuka nyuma ya rigitani kubwidya maandamano bakitheta na kuga iba kunyerwa idirikare ya county ya Tharaka Nithi barua ndi bakwewa barua che kubathamia ngwina njira irane ndi bakoneka etithete boya bakiwa barabange bakuthamwa barabethirite bakiara kimathina yaraba ukulukira Martin Mugambi na chio Chwa kioria na nkinya ntaira ya mathina mao kuragaruka na gutwika mpanga na nkinya kirumati kiri uruti wira bwao na nkinya mantu mao mantugo gwa ntugo niko tayari kulipagana sitasimama na njoke akidanganya sitasimama na njoke akidanganya nyuma ya miaria no arigitani chibitari achuka ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bariuga achiegana ne chiegana ndeni ya thirikari no kuma ntukira tukurutha mucemanio ni twambirite kuruthira gintu gito intimidation kana vitisho
mtu onde ola waumbire kwaje ki ola warinya mucemanio no twari ni ba rwantu bakunenkerwa ni ba rwantu bakunenkerwa bakiringa wa transfer na makije muno transfer yuji na discrimination nuntu bamona ni ari banini bena twana tunini ukethira bari tuma kulaja na gutina mubangire wa kugitabura kuringana na arigitani baba bariuga bagarukirwo na gwikirwa mpio na kwendagirwo guaya ntuo bakinenkagirwa barwa cia kuthamithwa barwa itabatiri kiugo ati ibaririe na ndiki bande to kunenkanira matheta mao na mathina mao discrimination ni ciambiritie na transfer utabura ciamania uga na mandu mama katukuregana namo twiregana namo categorically kiambire thirikari ni ya ngavana Muthomi Njuki bariuga cibitari itikurutirika wira ajie gitandani kimwe bamami bathatu murigitani umwe nkeretwo wira mikondo na kerigagirwa guciruta cionthe that working environment yaja chuka hospital yonka kenyo etena limit ya bend itanda biojura no katwenderea kwandemeti twe because of what we don't know ko azinase zigatukuga atiri gitanda gikojura gakiojura wina into antibatina giguku taligore dio kethira patient bali ala batatu na nasi no moyo wonde koguo already condition ya kuruta wira jina thina kiabitha to bariuga murugamiri wa cibitari nene ya chuka ugwitwa mwitinwe ubatwikirite mpanga na kangata murimu egego atako banenkere kira kana kubanenkera thiri kiri uruti wira cibitari ni eno kia ithatu nakyo kira kinene muno ku administrator wiyo gwitwa mwiti uno gwikara giticaga na sisi na kibera bura akababuta na nitika tukuruda demand the request turuga mwiti arutwe guko kana tembo kwabio baruga atia iguru ria mama monthe bararikana na ndagitari Nthuraku ora no minister wa gima ba mwiri ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ndagitari Nthuraku augite gutire gwo kwenderwa mpio na gutire gwo kathamithwa kana kunenkerwa barwa cia kuthamithwa itabatiri twauga guti muntu ga transfer wa iri njira ya kumuberithia nuntu nayo thirikari ni batine kuigwa na iria itagwa haki urumwe ati kwina mibango ya kuma promote kana kumaruta kiango kimwe makathi kiwango kiu kingi kwina iria ciitagwa common canda na iria cingi ciitagwa non common canda kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Gamba Ng'ombe mbitagwa Mateni Mugambi na tukarua Rais William Ruto na liungite konto mwanya kaunti ne Embu araruguritie mirandi mwanya ya witi na mbere Ruto na ruguritie Kinyatho ko Kathumba barabara na mirandi rwe akina ne witi akariba Embu bakagune kabune ne kibiachara gukurukira mirandi ritamwaniki wa mushiri na kulikiria kubaliana jameni muthenya wa umuthi muthamaki wa bururi niwe ndagitari William Ruto ni ucerete miena ngurani ya kaunti ya Embu akiruguragia mirandi ngurani iria irongoreretwe gukiriria utonga wa kaunti no mirandi ino ya mai thitima barabara na thoko ire thiine wa icigo mbunge cia Runyenje Mbere Iguru na Mbere Itherero. Nimekuja hii mambo ya maji, si maji ni muhimu? Nimekuja hapa pia mambo ya stima vile mimi nimekuja hapa maneno ya tatu, nimekuja maneno ya barabara. Si barabara ni muhimu? Runyenjes tunawajengea soko mbili, tunajenga soko kubwa sana pale Runyenjes, si ndio? Na tunajenga soko ingine kule Ugweri. Mirandi ngurani ya mai ni ta uria uri mwena wa Kanyuambora na gicigo mbunge kia Mbere Itherero mwena wa Kamburu. Nimekuja na pesa milioni 800 ya kusukuma hii project, na hii project itahakikisha kwamba watu wa Muvuria hapa wamepata maji, watu wa Mbeti kule wamepata maji. Baadaye awamu ya pili nitarudi hapa tena mapema mwaka ujao ili watu wa Kiambere pia wakunywe hii maji. Wauguo Aggregation Center iria imwena wa Masanga ikathi vandu vanene gutetheriria arimi kugia thoko nene na ya vamwe ya maketha mao na uguo gukiriria muturire wao. Hii county aggregation tumelete hapa makusudi kwa sababu we want to convert this area
into an agricultural area using water from irrigation. Na tunajua nyinyi ni watu wa bidii sana, kwa sababu tayari kwa ile project ndogo tumeona hapa, tumeona ya kwamba nyinyi mko na bidii sana. And that is why we are committed kuhakikisha kwamba hii project itafanyika. Wauguo Ruto ni uruguretie barabara ngurani thiini wa icigo mbunge ino. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. No, nĩ kumĩra kinda to tukona kanya kakunoka. Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino. Mama mabate raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino Mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Kiama kia The Ameru Professional Association kana AMPA ukurukira mwandiki munene wa Kaberia Arimba nigikumenyithia ataalamu bonthe bakuma Meru na Tharaka Nithi ati bakathithia kigomano kia mwanya Jumamosi iji tariki 10 Chuka University. Muchamani juju jukambetha ithatu cia rukiri aria mantu cia gitumi muno jegie county iu cio ijiri jakarirwo kuringana na katiba ya AMPA. Ataalamu bonthe iboritwo baciumirie. Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Urina kamwako gwaka Mujengo Hardware irere barabara nene ya Meru gwita mawo mugaruna White Star Hotel ire na ginto kionde kire mubundi wakwa ko batara mwako nejo turina into bionde bya plumbing, electricals na kinya into bya kwimba bya mithemba yonde ja mabati, simiti, MDF boards, mabo sheets, granite, chandelier lights, bulbs, sanitary ware, electric cables na kinyarangisha mithemba yonde na bionde wendairwa na magurisha kunganira muko jwaku riongira ndwangicie to Nairobi Tasia
Asia Stage, Gate B, Fedha, Machakos County, Katani Limas House, B Center na kinya barabarani ya gwita Mama Lucy Hospital. Kugwata mantu nkurukiri turingire thimu kurukira 0723 500 265 kana 0726 604 388 Kirigori Nairobi na gore Meru turingire kurukira 0715 883 358 kana 0702 349 810 kwaranira customer care desk yetu. Mujengo Hardware, your reliable building partner. Kudiraiti mbere kuwatana na unikindero chetu tuchokerane atinendi nje monturene ya Adila Igembe Central nikurombo tedio kenda mwari waomba kwa mukiro tungata bogi Maureen Kanana urani mwari wa miaka 15 edireta yitu kuma mwakini wa ngirili 15 ni murimo yankoro aranendi nje kuromba mungana yo milioni mwagatanta yile mwanaomba kuwata utungata Marion Karugi na ripoti hii. Na thai kurerekanira mbwithiru operation Maureen Kinya kalika ukuruba miaka 15 kuma nturene ya Adila wardine Igembe East gicione kia ubunge kia Igembe Central urokulukirite rwendo rwina ururu ukurune bwawe kuma mwaka jwa 2015 riraambiririe waswe ni murimo jwa nkoro ari kirasi kia 3 mbithera nkinoa aciari bawe bari athira ati nyuma ya umwikia sibitari mwanya mwanya na erwe ndawa na nontu nari munini daktari arauga ati bwila kubwithirwa operation mwankarira akura tamwije ijire ari skuru St Mary's secondary ireri ntere cia igoji irio arambiririe kuinyeleka bunene na ari ucoka sibitari kwatwikanoka akabwithirwa operation. Maureen ya natakirwe murimo arauga mwithine nkoro kuma 2015 class 3 twithirite tusumbukite twita sibitari mwanya mwanya tureta sibitari yetawa Karen Meru turarifawa tureta sibitari tureta Kenyatta National Hospital daktari betre ba lele Maureen ba muringa mbisa ba uringa Maureen mbisa iba were batende with the operation you thayu nonto bakwithira nani baraua para mwanda wasio tumaira para mwanda wasio tumaira daktari arauga paka with the operation yutha ike kabindi nyume yake ikumicogerwe lakini ndawi Maureen nethirite tumaira itarira ya mwanka thai Maureen nendelere na rendelea githomo kiawe eskuru ya MCK Kiengo etumaira ndawa na bwithia gerio kiawe ke KCP awata max 390 na join skuru ya St Mary's yegoji na netaira akiendelea bwaya lakini thai tamu weje Maureen na rainyelekera chanja riu twererwe daktari ya cost 1.2 million na batoto cio lele to na buru au tugaitaji community na mwongo yuonde nyajwa Meru County tu tika tu kibobo boya nkona sietu tusumbuka sana ontunya bambe sto tumaira cia mweri pontu bandawa tumaira na thage mutawasindano itura ndawa cia mbi nyingi tuno tu tha tukiumia no tubawe ndethai tona turi mubatikiria bwithirwa operation kabu tu support bwinthe kenda awata matibabu abwe na tuturu kinya batwethe twina thiri nkone sietu tuthiurungite nyangari yetu tukiromba mbeca ni tubwithite nyarambi na kamitira turapanganio mantu ya tariki 17 mweri uyu enana nitubukaribise nyarambi neu. Maureen na utariria mithangiko akulukirite skuru withe ndi mucii bangi be skuru na iu eutumira ndawa kila siku na riu ni bakuromba antu bawendi boboya ubatetheria murione jube na juju murito kenda bona kuona mbeca milioni 1.5 ira ikwendekana sibitari ya Mata Nairobi ni kenda umbotungatirwa urombi bokwa ni boto support ikenda bwithirwa operation eu na mbendelea na kuthoma na mbwithikerio ntena stress well wishers batutetheri kenda mwaro ciendelea kuthoma national school unini ngwa kenda mbendelea na kithomo kyakwa at university level kenda mbendelea upasu degree yakwa nkubwithia thai pembilira tutumira 58 76 49 business number
akaunti 08 4392, namba ya thimu 07 69 09 16 98. Nke reportera Weru TV kumembe Bita Marion Karugi wa Kenywa. Na nyuma ya kuongeleka kwa mitino ndigurona ni konekete antu baingine ndi barabethera bakiringeka nene ni baraba ukamatwa na bas na kamiti hiyo kamati ya bunge ya seneta ndi ni kwenda antu 19 baraba kwendia basi igo chunko no bakirikana bariputhia ngari ndi njira itia kiwango kira kiagirite bone nyuma ya seneta wa county ya Meru Kadhuri Murungi kumbura teto yake wa basi muno mwirenderwa Machukuru Boniface Mongera no tutaririkinya. Nayo mitino ya barabara iretwe ikiumira wakagita mono kiri mabazi ya Chukuru na ndeni tekona Mithega kana Ntaira bobo nabo ikumane na umbori bobwero president wa county ya Meru Kadhuri Murungi twagitamburukia mbere kamiti ya bunge senate yogendi agitariria kiama seneta Murungi no gite kumana no chongo mbwe twakithia na rungu nejite kumenya ko ne itonga kana itanga 19 bara bagwatene bara unda kambuni imwe rethro ikithondeka Amerika na bode mabasi na bathire kuthondeka no bongo pedro bechokera kare bagaitegera wagiru kana na gichunku bagases the KABM and the KABM Services Limited, the CEO is the same guy, the staff are the same, so you just build the body and then you go to the other room to issue certificate of conformity. Yeah. So nobody is there with a hand high to check what is happening in the body building of these buses on our chair. So you are telling those in the kitchen to be inspected by the one who is eating. You cannot be the assessor assessing yourself. I think bottom line. Onto bonge na bokorigaria ikuita kudro kiumboka ministro gendi ya thegurune Kenya ni thiritu ikimenya ntetu ije na noyo inenkanera rotha. There is no school bus by history. Once it is involved in accident, yes, it is very, very rare for people to survive in those buses. So I think, especially on school buses, that should be almost be the first priority to check. All these companies doing the body building for schools, yes, they should be the first people even to be controlled. Kulingana rekondisha rwangiro NTSA naru kwa miaka 5 irethiri mitino ya basi nithiretwe ikiongereka waringithania na ngari wingi rekondiji nkurukishirionania basi rechito chikithondekirwo Amerika na bodi ya thegurune Kenya icio chinongereka wa mitino. When this body is just touched by a truck, it is just like a paper. It flies like a paper. If it rolls even twice, the bus, the body and the chassis separate. So the passengers are thrown outside by these buses. Therefore, if we don't cure this honorable chair, then Kenyans will continue to die like chicken. Even chicken die with some respect. Rwangi rogotegerwa girithi boito Kebs ministry ogendi amwa kambuni je 19 ciondete kambuni imwe bakethiro bagikinyithia mbere kamiti jogendi bunge senate kimetwetete kenda kwerethia ne nyankoroki kugarura nteto eje. So I think this is the right time so that we can have this conversation and ask Kenyans, do you want to continue dying on these so-called trucks that have bodies built on them to appear to look like buses? This is a conversation that we have to look. I know it's going to be messier and murky because of the businesses involved. Ke reporter Ntoshoro TV kumaje kingina ngine kinene kimusho Nairobi Bita Boniface Mongera. Right, natongere patiania West Barrio machipo na nini bao ACC DCC amwana ndikithania bantu barabato na baturana mwaathibe yeti amwana kwa mukira Mauritania bura bombi kenende kudurania anna ba mwaathe barani ndibethirite bakitha na kwanja chiona kubandikithia bone nyuma ya kumenyeka ati kuri na ona baba ingi bari na mwaathe na batithira bakiamukaira utungata kuma kethirikari uria kwagirite mukiri wa Mithika na ndatoi atungeria bakethirikari kuma maturene witie guru bagi siasa baikundi biantu ba mawathe na bangi mwanya kumatiania West Batrimene nteretia uru kendo chwa buraba ombo kinyela ngiritia na ba mawathe baraba mami mesie bateweta Chukuru na batena ibande kana kinyaka nditia ntu ba mawathe kiragi utukiro kwa
nikio ntuniana maana ya ile yake na 50 ba skuru cietu 14 teatu kumenyana ba community ingi nkuruki ngirie 10 sub county tiganya ba skuru kuna ndito wetikanire na chiefs na other stakeholders anabau bareo menkuruki ngiri bate skuru bageta skuru anabau nkuruki ngiri bate namba certificate bakona certificate kenda skuru ira bari baumba kuona competition na baumba ukarayana bangi ba community ingi kuringana nabo amenyeri bana na ntuba mawathe bakulukaira kaita kaumu kono tungata bwa kethirikari muno bisine cia birth certificate na ibande untubu tumeta bakabwidi karobi ana betuba paraba imwanya bombi kana batu talemab baba ingi bayero muchie ku registra wa birth certificate akuwa na andikirwe barua ni chief that will be enough ya kwa mwana wa disability birth certificate na yo atuma oneka kandi karaka mwa power kana National Council PWT kwa uthine emwe ni kwithira batira menya ni atababwiri kugwithia na chiefs betu batira ali bae kwandivaiso berwa ikanuti koka kwandika ki mwana o aria na boyuwe kunende atena kibande keina atena kibande kiethe na registrar wa birth certificate na rari na complication lakini kumeru ari au arenda kabalwa ka chief tukuyenye tukurealize manto yamo yakithithika nonto batamenyekana bati thaira bakihusishwa lakini ndi nonto bakumira bakamenyekana na bakaua manto yo na rutere rwetu thirikari ya national na county tukawata thina cio ngwitikia going forward manto yara thaira ya matatizo kibo ya kaomba kuthira na thirikari igeta na mbere kubaguna amwe nabo bawete inya cio icio ciara matunda nonto namba ya ntu baraba uchumeria ne weta na mbere kuongeleka kinya kethira bariwa bando kwina kibarua kise itongelete kinya intake ya rimo baraba kweya kutrenwa ke special needs kou nonto bo motivation yeu ibarongelekere na itweteketie kulingana baraba weta bakiongeleka baraba gutrenwa no bo batomwa maskuru ya na baba inge bakethira bakimenyairwa Vira tukwenda ni anabara bombe kwa assesswa bathithirwe educational assessment no ntumwana akarea kuthithirwe educational assessment akethira ecukuru ate kuona vira agirite kwewa nikenda akomba kuthoma bura kwagirite itokuona kwevo baiketwe mwana ate wikwa lakini aiketwe skuru ya baba wikwa ko te muntu mumenyera ko ka ukarua kura ikeno ntotokuga itubu anto ibathithirwe educational assessment nikenda bathithirwe placement na bathithirwe placement irio tukomba inya gwita bwega na nikenda inya bathiria bomba gwita inya nangi kiri budget ya 2024-2025 specifically indekire 1.2 million nikenda tumba kwithira twina campaign ya kuregister antu baraba na mawathe na also out of 1.2 million tukethira twina million ya kunekera antu bakenjai ward kiri PWD sako nikenda bomba kwithira baki itethia na njira meanya kiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika Right, nangina kone ati musiasa na mudheteri Kyoto Kianto bamawathe Mike Makarina na rombete ya bunge ba county ya Meru taburama atungire bangi nendi bethaira bakite ya rais bedire kinya baite ya nendi ngabana wa county ya Meru akiuri kinye MCAs kuthiatira ontobono utira ibukureta thiri Meru nongelete popore manendi rais no batire kinya kwethira kibunja kya bunge ya Meru na bedire baicho kande bene kiri siasa chekire mara Makarina na rombete atungire nendi kuma kungi bareke hukumira siasa cha Mount Kenya John Thega niwe wina ndeto hii bunge ya kaunti ya Meru ikirigirwa kwarire rwari rotanguria gavana kaunti ya Meru Kawira Mwangaza gitini ntugo ya ru rwari rwarombete kwigwa rwikinyo bunge ni enu na MC wa Koroto Nwezi Pora Kinya. Honorable Speaker, I beg with the support of the members of the County Assembly of Meru whose names and signatures are written in Annex 1 Year 2 to move a motion for the impeachment of Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County. Inde mutheteri wa Kyoto na musiaza Meru no Mike Makarina aruga mbica no timbica mbega na arombete kwigwa
akiromba bunge ba kaunti Meru atabora baumba kwigua bakiagitiyo mutongere wa Nthiguru Rais William Ruto utigiri bakurutana MCs wa Meru untu bakuthia na mbere na gutiya gavana Meru kendo kaumba kwigua kuri na thiri na rankuru kiombete kwigua akirombo kaya kwigua untu butikumbika mutongere wa Nthiguru na batirite kwigua akibunja kaunti Meru bonthe bagachoka ndebeni MP ba Meru berero president baringe yes nyento bate kumenya ibathikira president ni tonto bakwena manthe na bakere MCA bagathikira president wa county president yakabona wete MP ngari jojo gakuranira njirene ciete to mwitika lakini beya barende MCA barwa kawira MCA bora akumia bukana to abwithira na ikombe barabarene kwe tebwika bathuru MCA kwe boto kuluga nabo njirene menyero thuri tamwe mwe wikana kwe bathuri tamu ile ndirenda ku account kithe watanira kuma ruyu president na dissolve county nete tuchokere kura mamu ware oburinga ndabo bunkirae arume bobonthe bakwe bunjwe arume bobonthe bakwa kawere ngwate ngwendi nete ndizo yonde nango ibiti busy tuchoke ndebene mama ringe totomulume totuonde ndru mama na ochinda ogolo murema bunaserendere nindire uru ote Thursday rego tobo muregete ara nanga bukamenya ote boteraga mwekuru magi ote botabwithia muntu amusupport garete rito amusupport to abuchangire nyambi ina onto botawe to abuchangaira bia jiago bwanchokerie imbo changirete oni ote byo bobwithagia no ndo andekaira atoinga kawira watega to changambia toinga kawira to unaremere kikiri mantu makoni ciatha cia Mount Kenya makari na ombete kwigua akiromba antu bakuma guntu kungi gutia kuthungira ciaca ino no ntu babari tantu ba Mount Kenya bari nyuma ya munini wa mutongere wa Nthiguru na Rigathi Gachagua na minister wa ukaria bwanda ino Professor Kithure Kindiki Mount Kenya turua Gachagua na heshima antu barabangi county ile ingi na tribe ile ingi simenya toina Gachagua na Kindiki no more no less Gachagua Kindiki tutekwenda ntobo baingiliwa no ntonye tuitoringa akura na kura na erwa Kenya ne asiasa na Kenya ne tribe waita mtoto rote tribe yau yange karia atwete mbere Thursday kinya inya tuitokubanga tikato atora kubangairwa na mbere ayubo kathiria Meru ki reporter ntho cia Weru TV mbeta wa John Nthiga MC wa Chogoria Franklin Mawira na ugita thoko njeru ire wa kwa Kinandi kaguna biashara kurukia maana yanakere kaita karia bakuruguritini bagitite utega weti na mbere boto kwenende amana mukandarathi na ugite gukethira ninde kwenda kinya bioro nyomba ya ICT na motungata yangi irakethira ninde akiguna biashara barakinya bona niti wirubo na kwirigira ontobo kabaguna bonene Martin Mugambi na Jonkuruki twikaga kiatho gitwe gitire inya thoko ya Chogoria retwire kurabirwa ikirindi na nkinya tongoria ikinyite mukandarathi uro kwirigirwa wa kathoko eno akinyite kiwanjani tayari kwambiria wira mwaka umwe ntuku 10 na mathatu mithiru nirio twambiririe conversation kuria twikuria mutindwa tukilomba His Excellency the President yetu agitwiciririe monto mathoko agitaka bagwetira baketho bakia kathoko thini wa counties jetu na muthenya wa mundi ni muthenya munene tontu finally contractor kwija site kwa kazi ya hapa majority itachukulia na wenyeji wa hapa. Ningeomba vijana hapa wajitokeze kwa kazi ambaye wajikakame, viongozi pia wamewatetea na sisi pia tunajua hiyo ni standard ya kampuni yetu ambayo kupatia vijana hapa kazi. Hii soko itakuja manufaa mingi. Kuringana na MC wa Wandia Chogoria Franklin Mawira thoko eno ekathukia mieri 6 akiyonka karingi biashara batauni ya Chogoria batige kurirwa na kuringwa imwathu na mathina monthe maraba kurukagira na tugukena twamenya ati thoko eno yambiria ikethwo ikijukia traders zaidi ya 400 na ithwe at the same time ina jioro ile twire ituthinetie muno wa ugu thiini wa Chogoria na okou twera kimenyera ana beto balebe na crechen kenda mamiuria kwendia mpoga jiana into jingi kana kaiga kitho kimenyagira kina sare kana creche na into jingi nyingi into thoko eno ni ndigarite muno into region yenetu no yeketho ithoko ya mbere ona kwitha ina nkinya ICT hub Bosco Mugomo mutumo wa mubunge Kareke Mbiuki urethiritwa rwa mbere kuthetera thoko eno yomba gwakwa tauni ya Chogoria augite mpathu ciegie thoko eno ibatiri ikuigwa kuraje itikaye kuragaragia waki bwa thoko eno kiugaga gikeno gitu ni ati kirotho gitu gikundikwo kuoneka na weru kweja Chogoria na mbuge thoko eno ni thoko yetu tuye karibu Chogoria na iromba yakwa ni kuromba antu ba Chogoria
to cooperate, to support even our contractor with all our stakeholders. Turegane na kuretera thoko ino ini kind of siasa ile ingiumira yetu ni thoko twakirwe nebwe umania nabo bukurethirwo na gikeno kia aringi biashara batauni-ini ya Chogoria bara batwire kuthinira tauni-ini eno. Aliwi mwisho ua tiyo tweterete thoko ino miaka mingi muno ndina 30 years ngikaraga nja nau muthomi njuki Ngai amurathime muno eja tuluthia nyomba tugu kuona au mbere ndautha ndaria kamwe Ngai antethia ndatiga babangi nja no bakurira nao riu kiao kiu ndegujaga kia bau bangi Ngai nancokeretie nuntu ndi mukristiano ni ndombaga ona ndina nyomba riria kwaura ni ndaririkanaga bau bangi na nkona buru bena thina tera ndethagwa ndi nayo na nitukenete muno muthenya umndi ni kwithirwa tukureterwa thoko ira twari na matumaini muno na tula miendete muno na igukinya na nio ground tweja kuona na surveyors na engineers na thoko already is on the ground. Ni just some bit of technicals that are going to be laid down na alafu twina thoko ningukena muno tukwirwa vijana baraba 90 to 95% bakethwa bakiumaga na nikenda thoko iu no twigatethia vijana bau bakethwa bakiuta wira. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maraha bitagwa Martin Mugambi. Nkathe munini wa Rais Dorcas Rigathi noretia kuru Kenya kugia rumenyeri ya kuthima wa nyimba ya ichunchi bio chiari magita kumaita kienda nendi amenyekana kureo bomba kwa mukira utungata Pastor Dorcas akwaragia gaita kare kuru nana ntiwa kuma kibra bakwithirite nendi batirimana enda kwa mukira utungata bogima utheri songa na tukipanda miti tunasonga mbele sisi. Cervical cancer is one of the diseases that are treatable when discovered early, and so we had come and together with the partners we have the Nairobi women, we have the city and Nairobi County where they are we came with the Beyond Zero truck, which is the one they are trying together with the staff to be able to do the cervical cancer screening. That will help them to this is a preventive kind of program where we see that health of a person is better when it is prevented than when you wait to diagnose a cancer that is in stage 4 or something, and many of the women have died. And so we are sensitizing them. We brought some of the clinical officers and doctors to speak to them so that they know the importance of early diagnosis, so that, or even preventive, so that they do not have to die for a cancer that can be able to be treated. Kampuni ya Safaricom ningitenjeki machindano ya ntubara baturana bwathe na milioni 10 kiri michezo ya mwaka yo ya Paris ni utedio bwa kampuni ene ndipo kutetheria kiri kuatira na kinya ukiria chindani ba Kenya mno Bandwiro. First of all, wanna appreciate Safaricom and the Kenya Paralympics for having us today as the qualifiers, and the whole team members in terms of educating us in financial literacy, digital marketing. I find it very important in today's education, especially in the financial literacy. As you know, all of us, all the athletes, what we actually need is the financial education on how to deal with it. You see, we just get these large amounts of money that comes once in a lifetime, and then we simply don't know what to do with it. Okay, my name's Bavit Ramesh Chudasama. I am the Vice President for Kenya National Paralympics Committee and the General Team Manager
for the Paralympics team that is traveling to Paris for the 2024 Paralympics. And we have been elected in the office for it's just been over a year. And when we had entered the office, we did not have a single qualified athlete. So within a year, we have qualified about 14, a team of 21 athletes traveling for the Paralympics. And we really thank Safaricom for coming on board and assisting with the team preparations and sensitizing us about the media, about the financial savings. It was very important for our athletes, especially with the current financial situation. In this lovely evening with a bit of rain, to send off the Kenya Paralympics team as they go for the Olympics in Paris, France. We're very proud as Safaricom to do two things today. First of all, we've gone through a session of media training as well as financial literacy and acumen. The whole intention is to how do we empower our athletes, one, how they speak and represent themselves and the country, and two, financial planning and literacy, so it can help them with the skills around managing their finances, managing their capabilities going forward. And the second thing we've done is we've given our check as Safaricom and our support. So we've given to the tune of a total of 10 million shillings to support the athletes. That's 5 million shillings in cash, as well as 5 million shillings in kind, which is in form of airtime and connectivity, so that while they're in France, they can stay in touch with loved ones at home and with their families, as well as kits and merchandise to support them through their trip to Paris. na nä bwena tå bakwithä rwatanä nao nä mwankä rä tomba kwithä ra twä kinya na kä bara bonthe nä ndä bamboteithä ria kä kumbithia ndeto cietå nkatho na ncino nä nkarikana ndä nä randå rĩaku nä irandå rĩa kalonu nä rwe tå tethera tå kä arakia mantå ya kalawa må no rekana kä oria yoyokwa takwogwa nä twantå imana ndamå ria yoyo akorwo bangä banthå kie ndå ratanya bara baingä baya rimå na bangä askari ambä re nyawe nenda kwa biu ndu naremerwo ringi muria nitia mbere wa mbere nda evento itorwa muria akaya askari ta training aikwa bakiruma bakerwa abauicha ichaitan au atetekerie thiarumo tamuria te bau ambira bandeira menyera bau abautan tamuira wari akwa mwarimu ambere indetre na ndamberia kuritana twana tutu nini tamuria kwa karate mbera era kana tuwe a bakaua e bakaua i o u na e o bakaua ndo atanithia cionthe a i o u e o ana bakatanithia karambitia ikwa ng'au atura kirasi arwero mwankatha ya tachoka ku azemani nwe amuria kithira mbiti uni arire babangi bari kirasine Maureen Kirimi okremona to madidi anangia to Phineas imana tukitha tujemana kero kiri murungu embere kimubango yako